Om Swastiastu. Inggih idedani sareng sami. Pamekasnyane Bapak Ibu dosen lan pegawai Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Ring rahina mangkin Somo 6 Februari warsa kali 3 Jagi kelaksanayang parikrama apresiasi bahasa, aksara lan sastra Bali. Sitiang tanggal lunas Gangrana Sinampura yani parikrama puniki musik sekancan swadharma lan swagina Bapak Ibu. Ring rainani mangkin wenten 3 mahasiswa sani jagi masalah inggih punika. Sanika pertama Wahyu Krisna, sanika ping kalih Komang Putri, taler sanika ping 3 Komang Juliasih. Inggih idedani sareng kami. Mangde nenten panjang atau titiang. Sanika pertama inggih punika Wayan Gede Wahyu Krisna Aditya, sanipinake mahasiswa saking prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester 6. Ring rahinane mangkin jagi masayang kalih gending Bali sani mamurde nangun satkerti lan taksu. Majeng ring Wayan Gede galah preside kaatur. Inggih semeton sareng sami sapunapi katur niki nggih. Nggih astengkare mugi saged sareng sami modhan kerahayuan nggih. Nggih sareng senemakin titiang jagi nembangan lagu Namun Satkerti Luka Bali sareng lagu Selat Segara. Sarang lestarian indah alam Bali Dumugi setato ngemolihan kerahayuan sami sekala ni skala tembang puniki niki wantap untuk Bali elingan sami namun sakit lo ke Bali sane kedado sang visi Bali make semeton Bali sami nyen sareng-sareng titi bakti jaga alam Bali manda suci lan harmonis pekedepannya Bali iragama sikian lam sarang lestarian indah alam Bali Dumugi setateng ngemolihan kerahayuan sami sekala ni skala namun sakit di lo ke Bali ni kewang visi kamu Bali makin elingan namun sakit di lo ke Bali ni
di kawang visi kamu bali mangke eliang sampunang ragu sikiang mana ngewangu bali lunas jaya widi mana jaga bali rumah di Palo Cinawi mendasarkan saketi lo ke Bali semeto Bali sami ngirim sarang-sarang rasi tibati jaga alam Bali mendesuci lah harmonis pakai Namun Satyarti Lokebal yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan keramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan keramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sing mangkajunggo ngajak ragana dini sayang sing sideban nanggehan rindune co ketemu adi nilco di mata tim segala jadi dura negara berjadi bengong mengoyong membawa kertas putih simpan gitar bolong mulai bisikan Bali itu adi tetap saja ngantos ragang beli dini aja makuli rasane pening satemu go beli kalau inget ke adi sebilang wai adi beli kangen adi beli rindu segala jadi dura negara boleh jadi bengong mengoyong alam berkertas putih tempat gitar bolong nulis isikana Bali
Sagam